VPP Koti Paidbah. Itu suatu baik kalau kumta lamar kal kamat klan kapi kari keji di Paidbah kimpas yang itu kira kuabai yang uprak Kaya naman kita kalaw, nagkajiyan yung tiga siya, ngayon hatlong kibastat, ngayon hatlong kibasyan. Bani nga punpaw, yung ikatong kaningot, kibon pa di kundo yung Ïeng, lalampet, lana piwan pan, tiket pek, lana piwan, siya ka voice of the people party, tang ba niyo tiket, natray, tang bahama binuman, siya ka voice of the people party. Lamal kanundan, ka-garanti, bagay ay tiket pek, yung piwan pan, tiket na Ïeng. Kaya ka mamigil niya ng kaswa, kalau ni penklan, niya ka party, nilatong, nilatong niya ka Central Executive Committee, nilatong iki Organizing Secretary kishmi, bat menta ka party kang let ningkong ban penklan niya ka party, kataga niya ka kumor ka mga kwa, balit mo iti, nginong party kren candidate, menta, hindi niya let, siya klang kari, ban penklan siya niya ka party. Bandila tua, maparo, di magpinasa kami ka Voice of the People Party. Kita suto shine, balay, ipinasa kami. Kita tip, ya ka nongring kami. Kita tip, ya ka tang kami. Kita tip, ya kata kajimok kajimok kami. Yang kumta, minamaro, bansipniya mo ya paro, bansiyaso, naman, hey kami ngiting kolong. Ipinong niya pera, kinuan na niya so kami. Ba't ang so, hadin sa manay, kinpan tiket, kanam nyo, kinsanibiyang kong kakulun. Yang ada kong katangin ko ako Paidbah. Dahil na Happy kwa bandrong, haga Voice of the People Party, rong na kanongrem, babilong isipay, kakongo sling, yang Jingkren niya demi tinanala. Rong kong isipay, ibang penklan, yang party kan sabisyar, napring kita kisipay, napring kita kinongkray, yeri kita lang kajimpo, banipon, yang election, lagalong ke MDC, lagalong ke MP, yang sa pensyon mo rin, hagang kong nabayan. Ngayon natin kaya, ngayon, naman mo na pumunta, tinupang tiket, imang, dan sa buhay ka po, bagi haman tawag kasi, natuwa ka, pintuman, hindi mo doon, daw mo kimas musik, dapat bangin